Doyangmuk irrigation canal otlang no tum JCB pen kipahing no. Chandra Singh Teron High School pen kepangdeng kachipaun doana phan thanba tum karchu. KERUF pen song tro claim bare matumaphan vosu keron pon. KAL Prime Time beer talong pen ilisami beauty bepi non beer tang ton pen arjuponik tha. Amring subdivision irrigation office Khironi under Doyangmuk scheme along pen ajir dingkluya por pen langki pipe da jok Khironi charieli adungarei malom ajahak odlangnu atum irrigation akinel JCB pen patong tin si tovar selam pondetlung. Irrigation canal kasilama hut compensation pi polamdo pata ke duatum aphan anke compensation pipu bangsolam the irrigation department angwalong anke lelo inquiry do bomlo pusi off camera pen department amuniratum than pon lasila bangso putha karbino thomas council hin pen kupisi ke claim ponjimalake aporsi chini ponlong pon bangsolam ke putha phirangke tum kahumri da mahut nangke pachini don lamthe arju tha bohim ne to korilu kora pisot ihete mana kare mu kaha ইয়াতে টয়লেট লইকে কৰি দিয়ে ৰাস্তাটো কাটি দিছে ৰামজি সাহেব দেখিছে ইয়াতো গাড়ী বাইক একো আহা যোৱা মোৰ 12 তাৰিখৰ পৰা প্ৰব্লেম হৈ আছে মই মেণ্টেলিও হাৰাসমেন্ট দিছে আৰু হিয়াতে পৰিয়ালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰা নিচিনা কৰি আছে হেতু কাৰণে এটো গভৰ্নমেন্ট ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ অলৰেডি পইচা দিয়াও মাটি ডিপাৰ্টমেন্টে অলৰেডি ইয়াত পইচাও দিছে কম্পেনসেশন দিছে এতিয়া এটো ইৰিগেশ্যন one bit to rasta hoy etu karone moi etu rasta pora aha jua koru nijor kheti aru ghor kintu aji mo teuluke Ramji Sa aru Lal Bahadur Jadave problem di ase etu karone moi irrigation department to jonaisu aru moi bhabisu DC sarok eri application korim aru yat todonto koribo karone moi khaju asu yat je nala bhangise kune bhangise apuni jane Ramji Sa aru Lal Bahadur Jadab प्रशासने को एक्शन लोৱা নাই মই উচিচাৰক থানা তেনে ভাৰ বুলি জনাইছো অলপ পিংগিত কেনাৰে তেওঁলোকে এই ৰামজি সাহে গৈ সময় বিচাৰিছে নে কি কৰিছে ইমানলৈকে মই নাজানো এতিয়ালৈকে কি পৰ্যাপ্ত আছে তো ইমান মোৰ খবৰ নাই Khironi pen mohanteron Karbinglong live Aru chiklo niphai ke thomani Chandra Singh Teron High School Diphu pen HSLC mate pining suri ni ra inkora planning kana pharman bang kora ke thom ke pangdeng asad lang kechepo undun Charlie Osomar penajok apiapo anparta school of had mission anong me kiwan apu thak than bang to maning karong ningkang sampen Charlie Osomar to maphan karchu padupon anparta non ansose lu ke Charlie kang tu yangdeng karludun bom thekja phan hirjume pajerdununti Pinpur में चंद्रा सिंह तेरोन हाई स्कूल के बंगडेंग 7 langan thek kidamtang aning kanta pharong bongpen than pharo longlo lason thotsi pining surini rain kora planning kan le thota bang ko ra ke thom 7 lang tokdunlo lasong bongpen first division along bang trok silapen second division along bang kri trok pangrong pet pen bang ko ra ke thomta mesen amar chipalong rin tisi ami thang lapen school of hanta nong mi wan pilum lapen pining bang ke niklitum 100% ang bong pen inut arso alang li men ke arpita depu alang li star marks long lo 76% lapen ke thom subject long letter long lo alang li assamese long lo lapen social long lo lapen si bang ke hindi long lo asai
alang li phan li hin mateni itu family yang pen itu mati chok kerap pidun alang li phan certificate pendang lo prize money tani tung pidun lo Bangso Karcho Melong Chandra Singh Teron High School along Assistant Teacher Sim Terang Asarbura Karlitang Robelson Terang Aphan Kachiki Moment Pen Pining HSLC Asad lang along pass percentage kiminay mate highest mark kilong Arpita Depaphan certificate notebook lapen Sika Surihini Atangka Pajirpon মই চৰণ সিং তেৰণ হাই স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি আহিছোঁ এবাৰ মেট্ৰিক দিছিলা ন দিছোঁ তো এবাৰ কিমান মান মানে পাইছা তুমি মই পাৰ্চেণ্টেজ 75.5 পাইছোঁ Charlie Osomarapan Karcho Ponahut Chandra Singh Teron High School Thanbang ki hoipi Arunima Pathak Pensi Me Chari Ponsi Me Alam Theke Assistant Teacher Charne BP Pensi Than Pajirmi Pon She is with me here. অৰ্পিতা দেৱ খুব সাধাৰণ এটা পৰিয়ালৰ পৰা অহা ছোৱালী কিন্তু আমি যেতিয়া তাই ক্লাছ 8ৰ পৰা পাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি দেখিছিলোঁ তাই যথেষ্ট পঢ়াত আগ্ৰহী চিনচিয়াৰ আৰু কথা শুনি অবিডিয়েণ্ট ভেৰি অবিডিয়েণ্ট গতিকে সেই ফলটো আৰু সেইখিনি আমি তাইক গিয়াৰ আপ কৰি আছিলোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ যে ভৱিষ্যতে যাতে তাইৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট আহে স্কুলৰ যাতে এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে News Report Carbing Long Live Kicheng Sia Parman Karbi X Revolutionary United Forum KERUF Pen Bang Ko Rapo Song Tro Klem Barim Atumaphan Inuralong John Paroi CC Vo Aso Kironame Paman Pon Bangso Sai Aru Chikloni Pai Ke Thomani Dipu Manjato Varadung 5 miles Poultry Farm along KERUF Pen Patir Piponsi Song Tro Klem Barim Bang Ko Rapo Tumaphan Paroi CC Vo Aso Kironame Padoponlung Karbi X Revolutionary United Forum KERUF Klembang Tumpen Kimbang Bang Pharoi Si Aphan Inuralong Local Voaso Pharoi Sisi Ron Ponchi Aphan Chisik Pondu Laso Teng Pensi First Phase Mate Kicheng Si Apharman Bang Kora Phophan Ron Pontanglu Bangso Ki Ron Ponamayalong Karbianglong SP Lapen District Veterinary Officer Mahanta Chetong Dunsi Kimesenalam Thiaputhak Chethan Chimum Pon Bangso Voso Kiron Pon Lake Song Trok Kija Tumlapen Klem Bang Tumaphan Isia Warsai Kimelu Athe Bangso Vo Pangreng Pen Pathilu Tangte Jor Pensi Isi Ale Doji Pusi Pachini Pon Kibang Jilangar ni tame Nona Sona Por Kimehut Voso Ron Pon Thubom Jilang Puta Pachini Pon Thu सरकार पे आकेरा पूजी प्ले पुपे समय कार्बियांगलोंग आईएसपी आकेहाई दो नॉन सोय क्या आकेहाई कार्बियांगलोंग एसपी नंदोवम अलांगली ही मेन पेन आकेरा बा सरकार पे आकेरा पुसिंतुम माथापोनो अलांगली ही पेन आकेरा सिनिन तो लबांगसो केरा पेन नॉन ला वोका पांग रेंगा फाम बांके क्लेमपोन बमलो तसंताक ताक्सिनी तुम कुलिगांगलो तमे साइकातिकी आंग दें क्लेमलो फुरो थे लपेन थेंगथे फुरो पेन बक बक लाकातो बे कातिकी तमे तुम क्लेमपोन बम हदाक ला लोंगनी समय कार्बियांगलोंग एसपी पेनसी नंगराब दुन बमलो Pen asaba sub nitum Karbianglong veterinary department do lang so veterinary department pen labu ka pangreng a doctor tuma phan la pen ada klembang tuma phan training nanga pa pitoy la pen ka prek bidi sore nanga pa pitoy labang so bhangai tum klem department la hini tuman tum panangrab dono pen council aphan nitum isi hini bidi sore ke andando sta pe pinian ke nitum council hin pen angkerap je phan kama tha dolo mene sani ton bangsong deng bangke akherap deng pon long lelang sa non mat ke Karbiang long SP hin pen sini ton phan akherap antanang pi pon bom News Report Karbiang Long Live Bukajan Subdivision ang Kangalong Government Hospital kit hinay lake Bukajan Community Health Center hinlo athe ladak mesen doctor tumdo lapen ong muchot lapen dowai biji saline anta masap kilong joy muchot laso penajong Bukajan Subdivision ang Kangpen pinangan kiso atumke ladaksi kiso chelang pon bomlo laso jok aru chikloni phai ke thomani Karbianglong Tumas Council in charge Health and Family Welfare EM Surjorong Phar Bukajan CHC along Humri Damsi Doctor Nurse Staff Lapen Officer Tumpen Chetong Damsi Chinki Chethan Padopon Labangso Hospital along Kupisi ke Doma Kavima Lapen Kupine ke Klem Ponangji Doma Lapen ke Klem Pontangason Kupi Pima Lahai Kadokavi ke Messenger Phan Angton Pen Chingwai Padopon Laso Kahumria Sailong EM Surjorong Phar Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Bukajan Block Education Board Chairman Sardili Bay Dr. D. Bharali Bukajan CSC SDM N HO Dr. Devraj Deuria Tumchetong Dunsi Kaching Wailong RD Pidun
Bukajan penanantirang Karbing Long Life. Pinia birta kelapuan sikang ton poniklo kardom.